तत्काल अहिलेका 100वटा घोटालाहरू तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाल ट्रस्ट सम्पत्ति दुरुपयोग पहिलो नम्बरमा, दोस्रोमा नेपाल वायु सेवा खरिद विवाद, सुकुम्बासी पुनर्स्थापनामा जग्गा बाँडफाँड, कृषि उपकरण खरिद भ्रष्टाचार, वीर अस्पताल उपकरण घोटाला, निजामती सेवामा घुस प्रकरण, यातायात विभाग इजाजत पत्र दुरुपयोग, वन सम्पत्ति चोरी तथा तस्करी, विद्यार्थी राजनीतिमा अनुदान दुरुपयोग, सहकारी बैंकको ठगी, त्यसपछि द्वन्द्वकाल र संक्रमणकालीन शासन तपाईको क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, माओवादी युद्धकालीन सहायता दुरुपयोग, शान्ति फन्ड भ्रष्टाचार मुद्दा, मानव अधिकार एनजिओ फन्ड दुरुपयोग, द्वन्द्वकालीन राहत घोटाला, बाल मन्दिर ट्रस्ट जग्गा कब्जा, आन्तरिक विस्थापित राहत घोटाला, सैनिक आपूर्ति भ्रष्टाचार, सुरक्षा सामग्री खरिद कमिसन, कर्णाली अनुदान दुरुपयोग, राहत आपूर्ति ठेक्का इनामिना, गणतन्त्र स्थापनापछि नयाँ नेपालका ठुला प्रकरणहरू, बालुवाटार जग्गा काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड, नेपाल आयल निगम मूल्य हेरफेर, विद्युत प्राधिकरण ठेक्का दुरुपयोग, मेलम्ची आयोजना ठेक्का खेल, नेपाल ट्रस्ट सम्पत्ति दुरुपयोग, एयरबस खरिद भ्रष्टाचार, वाइट बडी, पेन्सन घोटाला, सेवानिवृत्त सैनिक र प्रहरीको, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी घोटाला, टेलिकम उपकरण खरिद विवाद 2072 देखि 82 को घोटालाहरू, भूकम्प पुनर्निर्माण र विकासका काममा ठुला ठगीहरू, भूकम्प राहत दुरुपयोग, पुनर्निर्माण प्राधिकरण घोटाला, एनसेल करछली, नेपाल बङ्गलादेश बैंक ऋणकाण्ड, सहकारी ऋण घोटाला, पर्यटकीय फन्ड घोटाला, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परिषद ठेक्काको खेल, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन जुर्माना दुरुपयोग, बन्दै बिग्रिँदै मेलम्ची टर्नेल विवाद, निजामती सेवा पेन्सन फर्जीकरण, कोरोना कालमा माग घोटाला र ठेक्का खेल, ओम्नी मेडिकल खरिद काण्ड, यति ग्रुप स्वास्थ्य मन्त्रालय कमिसन खेल, पीपीई खरिद ठगी, आइसोलेसन सेन्टर सर्च हिनामिना, क्यान्टोनमेन्ट फन्ड दुरुपयोग, लाउडा होटल काण्ड, नेपाल एयरलाइन्स चार्टर फ्लाइट घोटाला, राहत खाद्यान्न अनियमितता, सीएम हेल्पलाइन फन्ड घोटाला, स्थानीय तह बजेट ठेक्का खेल 2079 देखि 2082 सम्मका हालसम्मका बहुदलगत गठबन्धन र उच्चस्तरीय आर्थिक अपराधहरू, सुन तस्करी प्रकरण, बाल मन्दिर जग्गा प्रकरण, ललिता निवास पुनः जाँच, सीआईए आन्तरिक भ्रष्टाचार, यहाँभित्रको आन्तरिक भ्रष्टाचार, विद्युतीय प्राधिकरण ठेक्का विवाद, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रश्नपत्र चुहावट, सार्वजनिक सेवा आयोग लिकेज, महाकाली बुढी गण्डकी ठेक्का विवाद, भैरवा विमानस्थल ठेक्का विवाद, पोखरा विमानस्थल ठेक्का विवाद, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल डिजाइन विवाद, हुलाक सेवा जग्गा बिक्री वितरण तपाईको